Salam dostlar, sizler menen kayradan men Umar. Bugün biz Free Fire oyununu oynuyoruz. Komentariye yazıla Free Fire C Minecraft. Ana mesela hazır Free Fire oyunundan Nocnoy Охотник'ten жаңы rejim çıktı. Andan biz top adında alğanга hareket kılam. Men bunu oynap görelekmin. Ankeni men bunu sizler menen oyunu çok oynauga dardap koyğam. Anda mese gettik. Like basıp jana подписаться kılганды unutpagla. Anda mese dostlar başladık. Hazır biz samolyottan çötağız. Buna çötağız. Hazır. Biz pit degen жерге çöz. Pitke çöz. Gettik. Oy men aslında bir keletat. Biz hazır mına geçiyoruz. Dostlar komentariye жазганды unutpagla. Free Fire же Minecraft. Free Fire bolsa Free Fire, Minecraft bolsa Minecraft deb жазып койгула. Уже atış başladı ama men orужие aldık. Kuş kobardı. Wow, sniper. Wow. Bunu emes dedim. Murdadagı dostlar bul bolgon. Bul emes dedim. Bul bolsa sniperler menen atышат только. Kana. Kaka ketти. Ой, жамгырдагы жакты. Достор өтө жакты. Бул режим. Достор каяка кетти? Жанагы адамдар. Жана алдымдагы кетип аткан адам болуш керек. Ой. Штеке эмес, бул жакта аптечка келен экен. Ошондуктан аптечка. Жанагыларды уже таппай калдым. Таптым достор. Бул жака келген экен. Достор тийбей калды. Достор, бул жакта да бир адам бар экен. Анын жаны аз калды болуш керек. Ана себеби атып койду. Мына достор, уже өлтүрдүк аны. Каяка кетти? Достор, уже келип калыптыр. Dostlar daha bir öldürüp koydu. Bekiniş gerek hazır ötü az men canım. Al уже biz jaka kelip atış gerek. Dostlar anı koru. Tetme. Ne gördüm anı. Dostlar tibiye kaldı.
Ал бекиме алды. Азыр жамгыр жагатканына байланыштуу көрө албайт. Достор. Уже менде месте калбады. Достор кетин көрүп жатасың. Жанагы адам паркка чыкты. Точно bir жерге качты. Достор, зона аз кичирейип баратат. Зонага кеттик. Достор, азыркы убакта 3 эле адам калды. Тобанинди алабызбы, ала албайбызбы билбейм. Кудай буйруса алышыбыз мүмкүн. Азыр адамдар уже зона кичирейгенде келе баштайт. Жок адамдар чогулуп атыша башташат. Достор, мен öldüm. Достор, мен өлүп калдым. Тобадинди ала албай калдым. Шуну менен биздин видео аяктайт. Анда эмесе кош болгула. Пока.